ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasayaan. Nagtingan ka nga ginindayon paray. Apay ka ti pare. Agsapsapulak iti agarado kan agsagad. Ngem jak masango. Ay, agtalon kayo gayam ita atawan pare. Oo. Kayat ma. Tumulong ka nga agaradaw. Alaem to, ti tangdan mau nga apet, inton panaga-apet. Anya? No kayat ni Marito yang di tulungan na ni Banang agraap. Ta inton panaga-apet. Makigapas ta alaen nanto ti tangdan na nga irek. Ay, ladingitag pare. Tadyak masangaw ti umay tumulong iti panagtalon niya. Naa. Di mula kat pinatganan ni Kapitan si Kabadaw. Tumulong ka. At di mo amaw. No adda nga tamot lang ti maapit da. Anya? Kasanungay no madadahal lagi ti mula da. Di awan ti maapit da. Adamot siguro No siya, kayat kaw ti makiraab. Aha. Lugi ka no mapanggaki din makiraab. Tuyang. Anya alugi Una. Kamapan ka makiraab. Agur-uray ka iti panagapay. Enton kwan, makigapas kan tumanin iti may sangal daw. Sa amon tumaala ti bingay maw. Napiyapay ano por diya langay. Takalpasan na, awata mo, titangdan mo. Anya? Kahit addan to igatang mo na dagaws, iti bagas. Isa ang mong tumitay, iti kabigatan. Ay, wunan niya. No problem ang kain. Siya kung ti agarado iti talon niyaw. Ay, agyaman na kwarog. Kuna lakit din no di mo kayaat. Pudno agpaspasada ak. Nga mabalin ko nga ipasublat ti tricycle kaw. Tatulungan kayaw. Ay, alagarog. Kaya't ngamin ni Antem ang mabibi iti obra. Una, tumulong ak pa nga grab. Ano kayat yaw? Ay, bet Ay, sus, permi akayat mi launay, tapno mabiit. Angam ti kayat kaw. At ako makadwak nga agtrabaho ang kail. Ay, di ka agdanang. Agsapulak iti kadwam. No apay mo't ngamin na di umay ni tata ba daw? Ay, amo na dya tao. Ay naku araw, may mayat nga dayaw, no por diya lang ang tikastam. Anya? No por diya, itadadagaws, titangdan mo. No tulong lang, ay mabayag Kasimot ni Uncle Intay. Awan katulungan tang agtalon. Dayta ka nga may, no awan ti tumulaw. Mapilitan dang agpurdiya. Kasanaw, nawang kwartada. Mamati ka, kit agrimidyo No kaya namalpas sa dagaws, di agrimidyaw. Ay, isugaya madiyo kaya ti umay tumulaw. Tati kayat yaw, instant manay. Anya nga instant maday. Kaya't yung akwartada gusto awatan yaw. Nga dadagos tangdan yaw. Ay kit siyempre mo apay kapay. Agsasarunumot na ti aktibidad mi ita. Kadamanan meeting mi di barangay hall. Kasanungay dayta, Inteng. Awan kadwan ni Kwarog nga agarado. Sana balay. Ada ni Puldin. Iso ti agarado ta agsagad ni Kwarong. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno mabibiit kat mangrugay ti panagraep. Ano sampay lang nga si Kaswin ida. Agluto ka iti naimas asida inda. Tapno napigsada nga agaradaw. Wen, di ka agdanag, Inteng. Badaw, ni Puldin gayam ti kadwan ni Kwarog nga agtrabaho di tatalon da. Ay ni Pulday, ay kit siguro Si kakumati kadwa ita ni Kwarog. Ang agarado ka mo't, naimbag lang nga adda urayin ta atang danta nga iray ngam ti awan. Lugi ka lang dita, kunak manay. Una, ngam day talagin indayon dito'y sirok ti manggater aramidem. Di ka lamabaeng. Ay basta, jak kayat ti mabayag at angdan. No maday, no tulaw. Anya? Nalpas mo't gaya man ti panagarado, dakwarog, maribanag. Ay wen, marikwanang. Mangrugi kami nga agraep. Ay, kasta aya. Agsapsapulak nga rod iti kadwak ko mga agraep, maray. Ay siya kumati may sa makiraep. Ngam, awan mo't nga minwayak.
Sa bagay, adamot da ito itersenam abambantayam. Dagiti ngay agtutubo di ta kaaruba tayaw, Maray. Ay, awan ti mayat, nga uray awan ar-aramiden da. Da tayo ide agtutubo tayo pailaan, kat mapantayo makiraap. Ay, wen nga rod uray no adda, manumot itan dagiti agtutubaw amayat nga agtrabaho. Takaadwan na, dagiti cellphone dati mapandapindu-pindutan dita, nga uray agmalmalam. Ay, wen nga rod Maray. Ay, anusan nyo pa lang ti umay makiraap kanyak, kwarog. Unantay, di kagdanag tatumulong kami, aging kaamalpas. Ay, agyamanak. Da kayon ti agsak ka iti bunubaon, tada kami kinipul din ti agraap. Sige nga road, kwarog. Naimbag ka da kayo, tanapaspas kayo nga agraap. Day takit din ata mga numaaba kayo nga agsak ka. Ha? Rumbang kumakat at dakadwayaw tap no mabibi ay tantay. Wen nga road, Awan gayam ni Kapitan Akadwayo ita, Maray. Wen. Iso nga umay kakit day. Tatulungan nak nga agsak ka iti bunubon. Anya, Mga numaabak nga agpaisaw. Kat awan mairaap da kwarog. no itad mo lakit di titangdan ko, kalpasan na. O di mayatak, Maray. Sige, marituyang. Di ka agdanag. Adda kwartak ditoy. Sige, Maray. Kadwaan ka nga agsak ka. Ay, alimatag. Ay, ang dalinta. Ay, aguray ka, Maray. Aguray ka, tay ka. Ay. Linta. Na, una yan ni Marituyang. Pimanawan, dinakmatan in kaskasaw. Kunam laki din no saan dati alumugar dito ni Marituyang. Ay, manipod na damag dagiti daduma dita tilinta akimpot iti saka ni Marituyang. Mabuteng dan nga umay makipurdiya iti raep. Alin taon li, permi abutang da. Ay, Iso atulungan nakinteng. ha? No kasapulan alumangan kapailang amapan ijay barangay hall. Aramidam. Panagkita kat naluo mandagiti dawat ipagay na kapitan. Way nanakwanang, mabalin na bagapas dagiti pagay da. Naimbag kayo pa ikan ni Puldain, taadaw orayan nyo nga iray. Ha? Ay ngam siya, kawan. San nabali tadamit na ito'y tirsina yaw. Ay, sa bali laptamot umangan ka iti baro abagas, tay kapape. Ay kat gumatang kayo iti baro abagas Ay nakwaraw, tapno among, agkurang itan ti bagas sa mailakaw. Tumatanga ka man iti may sakaban na bagas, Maray. Ay lading itag, ngam saan amabalain kabadawng. Anya, 5 kilo lang nga bagas ti mabalin ko nga ilakaw, tang kurang ti bagas. apay talaga nga awanan, iti bagas. Wan, iso nga aganos kayo pa'y lang amangan iti kamutay. Tirigat na, uray bagas ti kamuti ita. Nangina, Maray. Ay, katuan o di agmula kayo mutin Ay, una yun ngay. Ay, kasano tapay itaba daw. No agkurang gaya mun ti bagas. 5 kilo laeng kano abagas ti gatangag. Tapara ka nagiti daduma, tinabati abagas. Naimbag pa'y kadamari ba ng tadda maapit da nga iray. Ay, huwag nga ruda. Agapit da itan. Nungay mapan mo ibaga kin ni Kapitan. Nga niya, Ama pantamot tumulong ama kigapas iti pagay da. anya. Tapno adamot tangdan nga iray. Hindi pa nagtatalaw, di mo kaya ti umay tumulong, pare. Ay, pangaasim ka di mo tin aparay. Awanan ti maisaang may.
Umay kamay, kundi tuyang ka, ang makigapas iti pagayo paray. Ay saan? Kabalan mi siguro agapasan. Ure dakdak kami na. Anya? Ay na, maasi kang magkada kami paray. Awan makan main. Ay, gumatang kayo jitir sina atap no ada. Ha? Hagkurkurang inti bagas ita paray. Awana inti magatang akinaban. Naa. Imposible man no, di mo pa amumo na ita paray. Ay, aya? Jak nadlaw ah. Di mo madlaw siguro Tado itan ti apit yung nga irik paray. Ay kaasi damat no kasta, Inteng. Anya nga tanupat ganta ti dawat da. Nga umay da makigapas. Kasta nga road. Ha? Ay margregan dagiti dawat ti pagay no mabayag amagapas, Inteng. Uwan anya. Ay, agtinagdangag pa suno magango da unay. Ay sus. Adda kumpay ditoy marituyag, paribadong. Ay, agyamang kamay. No adda, maray. Wuntanay, awan kumpay may maray. Ay, tulungan dak nga agapas, tagibunag dakwarog ken pulden. Pangipananda nga'y maray. Ipanda ijaayan ni Inteng nga agir-irek marituyag. Ay sigay, agawaan tayo nga rod ti agapas, badaw, maribanang. Ato titangdan niyo nga irek. Marituyang, paribadong. Ay na, agyamang kami pare Tanalagi mau tinagtalaw ni tatawain. Ay, uwan mata paribadong. Tano saan? Awan ko maita ti pagitang tangdanan may. So nga inton maminsan, di ka agsadot-sadot. No awan ti aramidin nyo, di tumulong kayaw. Ay, gusto ka pare. Saan aday ta? Ginindayon latan iti sirok ti mangga ti kukuin nyo. Nga uray makitkita yaw, ang makumikom da tao iti talha. Iso nga ita, baliwa munda ita istilaw, anumanay, nutulaw. Ay, wun nga rod Nabainanak pa yan iti imbaga ni pare Inteng. Pudno mga main. Ay, wain, pudnaw. Sa mula mo ti tumulong no adda kwartada. Kan, no itagda ngayon sige dati tangdan mo. Nasaysaya at matlang ti agururay. Makatulong ka pa Ay na, saan itan? Ano usa kaon ti makitrabaho ken aguray? Nasayaat. Ken uray siga Ano usam, uray ado ti alinta? Ha? Itatanal pas ti apit tayaw. Agibumbun tayo manan iti irek banang. Sa bagay, adda pay danom, mabalinta ti ag second crop. Ay, masapol nga agagawa tayo. Tanay, agkurang san nga agpaiso ti bagas ama ilaklako. Itaman pay nga agkurang ti bagas. Iso nga ron nga agtalon tayo. Tapno ada bagas. Sige, Inteng. Mangsapul ka nga ron iti kadwata nga agtalon manen. Di kagdanag. Eda amok katulungan ta. Ni kwarog ni pulday. Umay kami mamagkanito yang ko tumulong kada kayo paray. Ay na. Ay, maragsa ka ano kasta paray. Amo nga nakasapulan niyaw, ti tumulong nga grab. Isa tumulong kami. Tapno da urayan mi at angdan may inton agirik ka. Ay, una. Nasaysayatan day ta. Ngam ti agin indayon kalaan. Awan pa kitang danan nyo itikas. Ay, talang nga rod na kamirisak paray. Ay natatabadong. Saan kumaday takwarta lang ti adda iti panunod nyo? No di kat inayon nyo pa iti tumunong iti karo ba? Tanudong tang tirikat, dakay tumalang tagtitinulong. Ala sigay! Dedan tinagtipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Chopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanayon nga adda agreklamo ang mapukpukaw kanu tirabong kan kayo da. Naa, no asino nga tamot at nagtatakaw iti rabong kan kayo. Ay paggunayam dagiti tanod mo, Inteng. Masapul ang maduktalan no asino ti agtatakaw iti rabong kan kayo. Agtakaw da iti kayo, tapno adda ugingan da. Kitimot rabong, takawin da mapanila ko ije tsindaan. Ay, masurun nga rod ni Bakit Loleng. Ibaga na paikit din, adi pa'y lang makimat ka no ti agtatakaw. Naa, apay natakawan iti rabong. E di ka no mapanmangala iti dengdengan na. Nagado ka no arabong da. Ang nasukit matan, naala ka nun. Ay imbagtasan anasukit di mulagat na. Ay, adupay mo ti si iti kawayan. Adamot kawayan aya nga awan siit na. Nay, anya ka di dagita inkargam iti sakaw, nadagsen samag. Rabong dagita. Ito kay di lakaw, tapno da kwartata. Ngam no ilugan ko iti tricycle, maamuan da naglako ak iti rabang. Ay, wala niya. Ay, aguri man. Tay tulod ka iya kruseng. At sa bali ang pagilunganam. Tapno di da maamuan na siya ti agal-alay ti rabaw. Kansi ka ti paralakaw. Sige nga raw, itulod na kaun. Iti sabali ti pagnaanta, tapno di da ta makita. Mangimot kamot iti basit Tanadagsin might no imutag amin. Alawan, kargaan tato'y basit asakaw. Isusuon kumutan, tapno saan ka marigatan. Ay, katwa na. Nadagsin mo ti rabaw kunam siya. Sana bali, at anangina mo, per kilo ko naman. Inkanto manen agala taduatan to ngaglakaw. Si kakaditi na nga la iti rabong, ijay kakawayanan tayo. Apay, da nakita mo yung sangput ko, arabong? Apay nga rod, apanay nagalaan iti rabong, japuon na. Nadlaw tinagputudan da iti rabong. Kasano nga ta amaamuan, no? Sino ti agtatakaw iti rabong? Saan lang aday ta? Pati dagiti kay kayo ijay, inaladamutan. Na. Saan na nasaya ti maararamid, Masapol nga ipakaamok da ito'y ka ni Kapitan. No saan ang maaksyonan da ito'y, maibos ti rabong kan kayo. Pati kayo, iraman da? Ado kayo, tinalada? Ado nga rod, ti saludsod, apay apati kayo. Nagadumot ti kayo di talikod ti balay. Apay amang isang put kapay lang kat awanon ti pagwayaan. Ugingag na kita. Manumula day tangay. No may tuon ko iti abot ni pagugingan. Kasta ka day, nangina kat ti uging ita. Win nga rod. Nakita ginaggatang iti ugeng ijay ilay. Kit nangina gayam. Nangina ti may sasako nga ugeng tuyan. Iso na laeng tawan mo ti ado pinuun ti kayo ta. Awanon ati pagsungrod ta. Uray awan ka kay kaywan ta. Tadumay ti kakay-kaywan da. Kasanaon numaduktalan da asika tinagala iti kayo da. Mamulta ti agala iti di na kayaw. Ay natuyang masirib day taoy. Apay ipadlaw ko pa'y might. Anang alak iti kayo da. Anyat maipaikukin ka. Langam ti masursuron Kasano? Ket nakalbo mo tanji ka ipilak. Awan mo ti mula kon. Apay, di mo nakita no asino tinangpukan kadagiti kayaw. Nung nakita ka kay, mga tinagbat kon. Tadjay saka nanti pagsungrod ko. Mabalin aya pagsungrod mo ti saka. Ay saan anasaya at day tangay bagam. Makapasuron ngamin, Kapitan. Tawan imbati da kayo. Ala, taduktalak man no asino day ta. Pati rabong may. Awan imbati da. Nagalasin. Day taman ti reklamo ni Bakit Luling. Naawan ka no ti rabong na. No dinengdeng da ko basit na ang. Ngam nagadumutin nala da. Apay arabi iti panagaron mo iti uging mo badong. Apay ngay asub-subam no iti aldaw. Mabayag ang mauging No ti aldaw nga may nasaw. Mamwanda siya tinagtakaw iti kayo da. Iso nga rabilayangin Medyo mabayag nga rod ang mauging no rabi ilaeng nga adda aron na.
Ay, katanusan nina. Ngamtay maamwanda nga guguging at. Ay, naduktalan da siguro nga awanan tirabong da, tain nalam matag. Di talaki di mamuan na siyak tinangala. Tadi damot nakita, idin nalak. Ay, kaano ka di manan, amapan kaagalay tirabaong. Ay, katindun rabi man nina. Malang raw, tapno agudong tamanan, inton biga. Enteng, apay anak ka panimid ka. Anya ti pakariribo ka? Pampanunutek no kasano ang maduktalak tagtatakaw iti rabong ken kayaw. Ay, masuron pa yan dagiti mapukpukawan iti rabong kan kayo. Saan amang namnamaday ta ataw nga agnanayon ajak maduktalan ti aramid na. Ay aggunay ka nga ruden Aramid ti pakakitaan. Saan ket nga iti sa ulaeng. Ay talagang aggunayak. Anya ngay apamuspusan ti isayangkat mo. Tapno maduktalam. Eh, day tangarod ti pampanunutak ita. Iso, don't disturb me anyway. Panawan nak ditoy. Eh, si katagat-gatang itirabong ditoy ilay. Sino ti sukim nga agapo iji kabildatan? Hindi marituyang, kapitan. Adon tinagatang kukenkwana. Gumatang kakadimat, kapitan. Unaw adalakaw. Kaano tinaudi apa naglako na? Idilaeng kalman, kapitan. Ado tinagatang kunkenkwana. Apay kaday, kapitan. Ay, di na magkula ang kapsan. Ay, sino pa ti among mga gat-gatang tiuging ditoy? Ay, isyak matlaang, kapitan. Ilakok matan kadagiti agrit-retail iti ugeng. Ay, adamo lain lako ni Marito yang kan nga ugeng. Adamat kapitan. Ay, gumatang kakadimay. Ay, kwa, kita agtupay. Ano ka dito in lako daken nga uging? Adumat kapitan. Kunak man duktalan nyo tagtatakaw, kapitan. Awan man tinakita ka nagtubo arabong. Ay, mabiit la panawanan. Iparangkon no asino tagtatakaw. Ipabayad kung to amin at tinakaw na. Tapno saan amarwam. Nasayat no kasta, kapitan. Awan man imbati da arabungan. Eh, agtutur ka basit. Mabiitin na mamuak tagtatakaw. Kasano ngay, kapitan? Nakitam tagtatakaw? Adan pa managnak ko abasit. Aguray ka. Anya ka ditimbagan ni kapitan. Adda ka di matla na saya at adamag may papaniti agtatakaw. Ada kanu amunan. Nayunan na pa iti pamanagnak. Tapno sana makalibak tagtatakaw. Agpaiso nga ta timbagana. Awanan ti rabong ken kayo. Ngamde da pa'y naduktalan no asino tinagtakaw. Kita anta ano po no timbagan ni kapitan? No apay mat nga adda tao asan ang makapanunot iti nasayaa. Pabayadak iti nangina, dagiti tinaktakaw na kung ang around na Ilakit di Ang mga numapagsasawak pa iti saan nga umno day tangag tatakaw. Numabalin pa'y kuma. Papanawo na hindi tangag tatakaw diti kabildatan. Nagsapa kamutan dito'y tiyandaan, kapitan. Saan aya, adito iti pangsabatam kadagiti gatgatangan. Wan, kapitan. Apay kaday. Awan mit, dadamag kulaan. Agyanak la iti igid ta da urayat. Kasta kaday, kapitan. Ingkayo nga rod agtugaw kadagiti sirok ti kayaw iti asidag. Barang bauray yaw ti kunayaw nga urayan yaw. Wana kapsan. Inak dita poon ti kayaw. Wan, kapitan. Dandani mo siguro dagiti agi-deliver iti rabaong ken ogay ka naggapaw iti kabildatan. Tamanan ilakaw, dagiti rabaw, kin ugeng, tuyan. Ala, ingka mangala iti tricycle dita sa bali apuraw. Saan amabalin adito iti pangalaan ta? Ta delikado numaamon dati lako ta. Intix kaun, yun ang iluganan ta, idi naudi nga inlako ta. Nasayaat nga raw, urayan ta nga raw ditaw. Madamdama, at dadayjayan ditaw. Nag-reply kay, nagrubwat ka nan. Ang mga nukon ko na nalaang ang nagrubwat uray saan. Apay ngay ang nagbayag. Aguray talat ta kaday, apurado kan tumay.
Amangan no lumawagan, kat makita datang aglako iti rabong ken ugay. Danag mo na ya. Makitak dito'y ayan ko ti si Mardeng at tricycle. Dapare badong marito yang tidumsaag. Do ti kargada. Ibijok man ida. Ibijok akas to. At naman nila ko may arabaong kinugay, kaka. Talaga naparta kayo nga agrabong ken agugay. Ay, kito mo na. Patay ka pa. Dapat ipagalaan ni tirabaong kayo nga ugingay. Ibijok na ta. Paray! Maritoyang! Kapitan! Deklo na kayo! Ha? Kanya ka dito sasawa mong paray? Saan kan nga aging didi amaw? Amo kon ada kayo at tatakaw itirabong kan kayo. Ang tatakaw? At ka di pamanagnag mo paray? Ay, di mo orayan nga agpong tutak. Awan te kumpakumpare ta nakabasol ka. Madusa kayo. Irwar mo, ti pamanagnag mo paray. Awan ti tinaktakaw ka. Ay, di ka aglibak ta imbijok nga rod. Iso nga kikita tayo iji barangay hall no malim. Kasanungay no saan nga umay. Padasan, ipapulis ka. Kasano ti resulta tinapanam, inteng? Da pare badong kan marito yang tagtatakaw. Anya, kasano ti pan nakaduktal mo? Nasapa ka na pan iji ili. Inuray ko anapan na naglakaw. Kahit naduktalak. Oh. Naglaklako da itirabong kan uging. Oh. Anya, ni pari ba dong ti agrarabong? Win. Nagtaktakaw da iti kayo. Ay, jaklaim pagarop. Isumat lagay am akas laado akanayon ti kwarta ni Marituyang. Ay, oras siya. Ay, inalaak pa nga ron iti video. Pati pa naglako da. Aya, ay ikitaak man ti video. Intay. Anya nga iti aramiden ta itan ba daw? Kuna ni Kapitan apulis ka no ti umay, no di ta agparang ijay barangay haul. Ay, santalat nga umameng, ngagtatakaw ta. Unangam sa anak mo't anak itakakaw. Si kalaang mag... Ang mga no iraman da ka. Takadwa ka, naglaklakaw, ititinakaw ka. Kasta nga ta. Anya nga ta ngay ita ti aramiden ta. Ay, mariribu ka naklaki nga ron. Anya nga dati ko na ni Batingting aya. Taada ka no pamanagnig na. Kapilitan ang mapantata nakabasol ta. Inaramid ko amin na nakabailak. No saan da ta maduktalan. Ang kontrabida na dya, Batingting. Ay, nga rud talaga ang kapitan tawanan bae. Ay, itatanda tayo amin diti barangay hall. Paray. Manon tinala ko yaw, iti tinaktakaw yo arabong. Ken uging. Oh. Dahil lang, nakitan tinla ko may paray. Di ka makalibak ta in video ka. Ha? Naalapay, ti sarita nyo iti babay agi matang. Uray buyain tayo ti video. Anya, hindi jam tinapasamak paray. So di ka makalibak. Ay, nagmaditi aramid yung agasawa. Ay, kapitan, di na kumamot iramraman Tay sulaang mat tinapan nagtakaw. Wen apay adi mo inanawa. Oh, Ay, kwa. kahit nung nagkadwa kayo pa anapan naglako. Inusaryo, kinanyo, inaramat yu, tinaglakwan yu. Iso akaraman ka. Masapul nga agpirmada, Kapitan. Didan ulitan. No adapay matakaw itirabong ken kayo may. Awan sa bale, no din itatabadong. Ha? Ay, Itatawanan ti kayaw, apinukan na. Multaan tayo man. Tapno dinan ulitin, kapitan. anya. Itaparay. Ay, Mumitay, no nyat do sayaw. Bayadan nyo dagiti tinaktakaw yaw kung mamulta kayaw. ay, paray. Rumbeng lang kapitan. Jak palabsen da itoy, apanang pukan nakadagiti kayo may. Nagmadit ugali dagita nga agasawa, Kapitan. Multaan tayo. Anya. Kababain tinapasamak ba daw? Impabayad da ka nga raw titinaktakaw mau. No kasano anamuan da dya parenting Uray anya gayam ti aramiden amang ilamang iti panagtakaw. Maamuandan tulat ta. Saan kan nga agtakaw ba daw? Ay, saan na talaga.
Jak kaya ta inti maibabay. Ay natatabadong ken na natoyang. Agsalukag kayo ngamin. Tapno saan aday taagtakaw ting kay ar-aramidan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, awan ni Kwarog ang mabalin mo nga ibaon ang mapanagiwayway itinwang kan kaldeng. Masapa ka nga agreeng tagkapikan. Ay, awan tumod na dyan, Kwarog. Iso ko mati ibaon ko. Saan mo nasapulan ni Kwarog? Imbag ko ti saan ako mutong dagiti naglulok mag-anwang kan kalding mo. Di pa ila sumangpot ngamin ni Kwarog. Kasanon numabayag ni Kwarog? Bayam ka di ang mabigot dagiti tinwang mo? Inakman langan. Imbag ka ti dingon ta isuda nga umuna ti asikaswan. Ay, no di mo kayat nga asikaswan, ilakom nga rod edad. Imbagken ka, Kapitan, tada ka dito nga agiwayway iti kalding kenwang mo. Apay ngagmay sa ka dito'y bangkagyaw, Maray. Ayan ni pari ba daw? Nahang-over manen, Kapitan. Ha! Hay, jak amo no sa dino manen tinapan na naginuman idirabe ay. Ay, imbag pa ni pari ba daw? Takas ladon nga agbibiyag. Awan ti kalding. Awan tinwang. Tamay may samot tinwang na. Ngem umapalak kadagiti naglulukmeg a kalding yo, Kapitan. Adda kumamot kalding bay. Ibagam akin ni pari ba dong tagumatang iti tarak ninyaw? Ay wang, ibagak gayam kenkwana tagumatang kami man iti kalding. Imbag lang nga iwayway mi ijay igid ti bangkag may. Imbag ta nakaungar kan ba daong. Ay na. Ha, di mo la tultuladen ni Kapitan ang naglulukmeg dagiti kalding na. Napanen nagiwayway, sika nakakukot ka pay laon dita. Awan nga min ni Kwarog. Iso nga iso tinapan. Ay gumatang ka man kit dimot iti kalding. Imbag lang nga da iwayway mo. Si Kantope ti wayway ka. Naa. Sumanao ka. Ay na. Ay apaw ikan nakpay iti anos ko iti kastoy a klase ti lalakay. Nakulkul samot ti utak na. Kahit nakaidadangkan iti danam. Ay diya kamukin ka. Di nakasasaog tamabusurak laang. Ayun ay kanituyang ko na ya. Di ka kadiag kaskas ta. Tad-adda lumaad ka. Ay! Palawan ka man langan! Makapasurun ka! Nay, basang, nakalagip ka mo't ngaglako dito itersina iti hamburger. Wala na, gumatang kayo, tanaimas mat. Ay gumatang tan, marituyang, kanen tamutan ditoy. Sige. Sige, gumatang kayo, takapudpudutan na pa'y. Ay, sige nga rod, Maray. Gumatang ta. Pinanawak kat ijay balay ni Badong ko ta masurunak kenkwana. Mabalin nyo matiag take out para kenkwana, nana. Ay, makaamu mo ta gumatang iti kanin na. Kasurun kulaunay day jabadaw. Na, anya manen ay ti saan nyo ang nagkinawatan? Ay namaray, imbagak agumatang iti kaldeng. Tanaimbag lang nga iwayway ijay igid ti bangkag. Kuna nakidin asyak kanu ti iwayway na. Anya? Kalding kaaya mare, tasika ti iwayway na. Ha? Day tangarod ti nakasurunak. Iso a pinanawak ijay balay. Naladaw ngamin ang nagraing. Tanahang over manag. Pari Badong, mabalin siya man yan ti uminom. Anya nga iti mapulutan. Tukmol. Ang mga nodikalding na aparay, inta tumulong agpartay. Kalpasan na inom manan. Ay, mayat nga rod ah. Hadda manen pagsasangwan. Tukmol. Nagasandak to di balay may. Arigla daw. Jak pulos agpalya. Always present to'y numaw. Isungarod ngayon bagakan ka. Ta sigurado asa anak amapaay. Sa paino pinapaitan ti may sagahan na kat. Malipatak tinagan ti katugangat. Tukmol. At nasaya at kaditi katugangam iday paray. Ay, saan ko nga ibaga?
Ang mga nood na dita asidag. Karkarmain na. Ay, delikado na. Eh, ang dagayang Texas ni pare kidaw. Kaya mo agadangan tatayin tanto makipalot. Nalaing ka di mo lang dayta manok ang makipalot, tukmal. Wan, tinoon namin adoan na nga tak. Nay, hapay nga rin nga ilakaw. Ado ti manok ti kabsat ko di Bisayas. Gimawan aramatak amapan niya'y pare. Iso nga ilakaw? Wan, kaya't ko di mapaniyay. Masukatan tumilang paray. Sige. Gatangay dayta Texas ang manok mo, tukmal. Ngam kadwain nakto amapan makipalot ah. Wan, Nay, anya day tag igpilam, manok samag. Wait, Texas daytoy. Binatang kaw kinitukmol. Ha! Kaldeng ti kunak agatangom. Day ta ka manok nga ipapalaut. Itayab na amin ti kwartam day ta. Kanya nga itaya basa sa umay. Pagswirtyan ki di aday to'y amanaw. No kaldeng kumatiginatang mo, may mayat. Ay di ka man nagbali na kontrabida man ang tuyan. Sikat ti kontrabida iti biyag amin nga ibagak awan pa'y patgambag. So manao ka manin ako na akong kay. Madadaal tilapayag kun nay. Madadaal pa aldaw kon. No siya, nabayagan ang nadadaal ti biyag gapukan ka. Na yan, bigbigat day ta ka manok mo, teing kaililutang. Anya ya ti basol ti manuking ka. Tapi akasurun mo. Ay inta ka tagtrabaho ijay bangkag. Adaw ti ruot na, ngam di ka pa mapanaggaek. Into ka no adagayab itinom, naparpartak ka pa'y nga malas 4. Ay agtal na ka man tuyang. Danay, kondisyonak dayto'y manaw. Dandanay, tilaban na. Imbag ka day tamanok, tayong gatangan pa'y iti shampoo, kaskada conditioner, kaskada kanun na. Ayunay ka na ya, tapagimunan pati manok. Kaya't mo ya, nga ilaban ka. Taigatangan ka mo titi shampoo, ken kondisyoner. Ay sinalbag ka! Ne, Naumakon kan ka! Napatpatag ka day taamanukan ngam iti siya! Mare, nakagatang kayo ka din iti kalding yaw. Sa bali mo ti ginatang ni Badong Maray. Manukidan ti ginatang na. Na, pagpalot ti kayat mo asawain? Wan Maray, iso ti ilutun na binigat. Igatangan na pa'y akadagiti nangingi na akanon na. Siyampuan na pa'y digusan na. No kaldeng, saanen adigusen? Saan pa'y amagatang ti kanon na? Iwayway mula ang iti karuutan, mabalinan. Ay, nasa umon Maray. Into ka na da mga awis itinom, kanayon a present. Ay, kasla first honor nga rod no inuman ti pagsasaritaan. Nasa umon Maray. Basta day numan, number 1 ni Badong. Kanayon mo't kanon ang mabartak ni Pari Badong, parikot ni Marituyang. Agnakam to na damadi nga itden ti kakainom na. Ay, masurun pa'y nga rod ni Marituyang, tamanok apagpalot ti ginatang na. Saan mo't akaldeng? Masado ta maghiwayway. Ang nagaget ang mga sikaso iti manok a Texas. Ay bagbaga aktaw, ito nakita kami. Manmano kami kat nga agkita. Ta makikuyog mo't kadagiti babarkada na amamartat. Sa bali mo't ngami ng tininto na rin na. Kanayon da pa yan nga agsumlang ka ni Marituyag. Inigpilam mo't day tamanok mo. Papadam ka di manan. saan mo mutlaang nga magustuhan, no ibagak. Iso asan mo, nga mo. Kaano nga tayang aglimpyo ti utak mo? Tapno umno kumamad ti sungbat mo no dadamagakan ka. Nabayagan na limpyo ti utak kaw. Sika lang ti mangibagbaga, saan? Nga ta, kaslasan samag. Saan nga min nga umno ti sungbat kan aramid mo? Ay, hinamalagay. Sumanao ka man din.
Malas ka naw, no agrub-rubwat ti tao, sa adda sumanaw abakit, analaan. Awan ti sumanaaw no husto ti aramid maw! Addan sa manen na panan ni Badong mo, Mare. Ay, inaldaw nga dapapanan na maray. No saan amapan makiinaw, mapan ijay palutan. Ay, pudno nga rod tay imbaga ni Inteng. Akas laag bibiyag adon. Ha? Don doldog ngawan kwarta na, iso? Ay, sabali tinasumok na. Tas imurot meten kadagiti mapan makipalot. Anya nga taya ti aramidag, tapno agnakam ni Badungkaw. Kuna ni Inteng nga agnakem kano, no adda pa kadidigraan na, Mare. Nagmayat kuman no adda pa kadidigraan na. Ay, imbag ta na sabat ka pare. Ada ka di pagsayatan nga yawis ba, paray? Agawid kanteng katulungan ni Marituyang. Kanayon apanawam kat kaasi. Ay, baybayam da di abakit. Na. Sumanaon tumilang. May medag ijay barkada. Ta kanayo na, anaragsak, paray. Ay, rung. Ah. Napatpatig ti asawa ang barkada. Ay, saan, paray? Naragragsak akasango ti barkada. Ngam ti asawa as sumanaw. Ay, naulaw ka. Agawid ka kit din. Bit-bit mo met tamanok mo nga awan anges na, Badong. Ay, malas may. Tay di tumayan. Kinugtaran ti kalaban na. Naiwag-wag mo't ti taday ti kalaban na iti parukong na. Na. Kunak man no nalaing akasken kaday tamanok mo ako nam. Kasalakit pa karagsak am tinapasama kiti manok ko. Kanayon mo nga ilutan, ken pakanen iti nangingina. Ita, pinakanda iti taday. Ay, di naman bisitan si Kaba Bagatan. Panawag ka balagay. Ha? Papanam kumangay? Apay, pangipanam di bit-bit mo anatay amanaw? Pulutanin milangay. Inak uminom. Tapno may kat ti sakit tinakam ko anabak. Sayang, di dakkel nga bakaw. Ing kayo manen aginaom kadagiti barkadam? Kaya't mo tas kalangan ti kadwa nga ginam. Ay di nakiramraman iti kinakurang ti panunot mo. Rugiam man ti sumano Iso siguro nagmalasa ka. Ay nabadong awan swerte asumangbay iti tao asaan nga agtrab-trabahaw. Swerte ka kuman. Malasak gapukon ka, taday tangamin aramid mau. Ay, natulin ni pare Badong iji kabiti ka na bardag maray. Ay, na. Kumustan nga'y kapitan, Ay. si bibiyag kadipay. Huwag nadagran mo ti saka na. Hay, day takot ikon kunak. Ay, Ayan nga'y dagiti barkada na akadwana nagbartag, apay adida tinulungan. nagawid da. Hindi nakita da natulin ni pare Badong. Kahit ayan nan nga'y kapitan, Ay, ada iti tricycle. Yung kakadwaan tayo ipanyo sa ospital. nasimintaw day tasakam anatukaw. Ayan na nga'y dagiti barkadam apadam amamartag. Di da kapay umay pasyaran. Ay, saan ako na makapagna. Amapan ija ayan da. Ngam di da mo umay pasyarin ay. Kawatan anapat patag ti arak kadakwada ngam sika. Pinainom mo ida iti arak. Ngam ita tawan arak. Di da kan umay kitaan. Ay, umay dakto siguro pasyarin Into na dawayada. Ha? Nasaya tano kasta. No nasaya at dataaw. Oray awan arak dito'y balay. Umay da kumamot. Ay, umay danto ko naktumay. Nang runa jay naglako kun kay ti manok. Jay kunakon amay mayat no kaldaing tinangigatangam saan ket amanok. Ayan na ngay ita. Gumatangak man iti tinapay ken gatas balasang kaw. Kumusta ngay ni Tata Badong, Nana? Nabayag ajak nakita nga imay nakiinom kadagiti pada na amanginom. Saanen ang makainom? Taado ti agas atumtumaren na basang. Iso ka iti painuman nyo iti gatas, Nana? Wan, pasaray pa inumak iti gatas, sakbay nga agtumar iti agas na.
Ato yung tigat-gatangan niyo, nana. Ay, agyaman nakbasang. Mala, inakaon ta inak pa inuman iti gata, sakbay nga agtumar iti agas na. Kumusta, paray? Paray, Ay, medyo imras ka, mate. yak pa'y unay makapagna. Taan na sakit no mapwersa. Ah. Usakak paray. Maray. Ay, kasta aya, paray. Ay, kat, naksayan nga rudan dagiti mamartag. Pari ba daw? Imay da ka pinasyar dagiti barkadam? Ay, saan pa'y maray? Imbis akanayon ko ida idi nga ilibre iti arak. Paray, mamatikan iti imbagak iday. Anapat patag ti asawa ng ti barkada. Ay, uwan paray. Ti asawa kit asikasuan na ka. No adda sa gubanit mo. Ti barkada. Kit saan mo mapangnamnamaan. Dayta, ti kayat kong ipakaawat idi. Ay, uwan paray. Mawata ka ti kayat mo nga ipakaawat. Agyaman nak, iti iyo umay mau. Dito'y balay may. Oh, badong. Uminom ka pa iti gatas, sakbay nga agtumar ka iti agas mo. Ay, agyaman nak unay tuyang Pakawanan nak kuma iti kalabays. Insukat ka, kadag iti barkada nga walang serbe. Agyaman akmat no nakaamiris ka. Ay, uwan tuyang. Bayam, no may baganak. Lipatan ka, iti awanan serbe a barkada. Tulungan kan, kadag iti trabaho ta, ijibangkad. Ay, nagtatabadong. Nasayat mat no nakaamiris kan. Takaasimat ni nanatoyan. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, asino dagiti kasarsaritam itay? Nasaya tadakan. Nakitam dagiti imay nakisarita kanyak. Wen nga rod, iso adam damagak no anya ti gagara dagijay dito'y kabildatan. Nabayag ka nung amin asaan nga aktibo ti kapilya tayaw. Ay wen, pudno dayta. Iso nga adulat ta dagiti pilosopo. Adamarites laang ti paglaingan na. Adamet tao, adi na ikan iti uray may sang aldaw para kani Apo. Kasano nga itid mo ti may sal daw ka ni Apo? Kat intid na nga rudin para kada tayo. Ay, saan ka man nga agpilosopo, Inteng? Si Kanton ti makaamu ka dagijay no may damanin. Didak ibibiyang. Apay adi mo kayat ti makibiyag? Adda ka mat dito'y tersina, maray. Anya ka diti gatangam. Jay gagangay agat-gatangan tayo iti bigat. Pandisal, kapay kan asukar. Wen, ay kadabigat nga agpaiso. Makumikom tayo para iti tiyan tayo ang mabisinan. Angem saan tayo ang makumikom para iti kararwa tayo. Nay, itaman pa'y amangagkukan ka day tamaray. Anya ti kayat mo asaway. Kwa maray, adda ngamin imay itay ditoy. Nakisarita da ken ni Inteng. Anya ti imbaga dagiti imay. Ken anya ti koneksyon na iti tinapay kapay ken asukar. Ay, tigagara ta ita nga umay alaan dito itersena kat para itinain pisikalan abagi tayo. Angam dagijay imay kat para iti pagsayaatan ti kararwa tayo ti ginagara da. Ay, jaklat na maawatan maray. Ilaw-lawag mo man. Hindi som na ginatang mo, intugaw mo, Mike. Naunag mo ti pampanunutan, tuyang. Diyay nga min imbaga ni Maribanang nga amu tayo at taraunan ti bagi tayo. Ngambay-bayan tayo kanumot ti kararwa tayo. Anya, kasano kumabaybayan ako, nana? Adda kanu pagrebengan ti tunggal maysa. Tapno maaramid tayo ti pagrebengan tayo kini Apo Anamarswa. Anya kumangay, dahi ta pagribangan ako, nana.
Ilawlawag kanu dagiti umay ijay kapilya. Intayo kanu dumngeg iti palawag dagiti mapan ijay kapilya. Agpakan kaday, dagiti umay, tapno mapanak makipangan. Ay nabadong saan ko maajay makan ti papapanam ijay. No di kat dumngeg tapno maawatam ti kayat da nga ilawlawag. Kasla mayat samay. Mapan nga tamay, ni parintay. Apay no saan amapan ni kapitan? Saan kamat amapan? Anya ka di bagbagan ni tuyang ko, pare. May papan ijay umay di takapilya. Intan tumay. Dagijay sa kanumo maipapan iti panagluwalo. Kahit mapantamay, tayin tamoy dumngag, pare. Ay, jak masango. Bayak ani banang ti makamo. Makumikumak pare. Anya nga dito apakakumikuman, pare. Pagkwartaan. Pagkwartaan? Ay, imbag man taddaman ng pagkwartaan, pare. Isuti pang runak. Ada pa kairanuda. Inton bigatan ti umay dagiti bisita tayo ijay kapilya. Iyawis ko ti itatabuno tayo. Sige maray, padasak nga awisan ni badungkaw. Tapno umay mo dumngeg. Saan ko matama panawan to'y tirsena ni Antikwan ang kapitana? Apay kumaasaan mo ang mapanawan, kat saan mo't ato marayday to'y tersena. Irikap mo pa'y balasang ko. Sayang, ati mapaglakwak no irikap ko, kapitana. Saan ka di asayang? No awan ti grasya ni Apo Diyos, amapankan ka, no di kamot umay. Umayak to no maminsan, kapitana. Balasang ko, saan mo ko mga itantan ti mabalin mo nga aramiden ita? Maday ti kunada aman niya na habit. Manya na habit nga. Ti panangitantan mo iti aramidem, imbis ang mabalin ba't nga aramidem ita. Umayak mo't maray. Awisak ni badungkaw. Inton umay dagiti bisita ijay kapilya inton biga. Umay damari tuyang kan pari badong inton umay dagiti bisita ijay kapilya. Iso nga umay ka kumamot, inteng. Ado ti arabidak. Da kayon ti mapantama kumikumak. Kasano nga ta inton agdawat ka iti grasya iti Apo, kat ibaga namot adi nakamasangaw. Ay, umayak to no masangaw. Ay, ikagumam asangwan ngamin Ikamot iti oras ti Apo. Ay, mapan ka lang aro din. Masapol ang mapanak pa. No mapanak man, para kanyak laeng. Ay kasanukan ngay. Ilakam mo ako Saan ang mabalin nga ilakam ko ti panakaisalakan mo? Paikit asaanan. Agyaman ang iti umayo diti kapilya kakabsat. Angam nagbasit kayo mat. Kit ado ti tattao dito kabildatan. Makumikom da, kabsat. Ado ka no ti trabaho da. Ikararagan tayo kumaida. Tapno maalukoy tayo ida, amang nga paayda mat, iti oras da kani Apo. Anya ka diti mapasamak no saan tayo nga ikanti apaw, iti oras ako nam, kabsat. Imbaga idi ni Jesus. Anya ti magunggo na ti tao, no matagikwa na ti intera alubong, ngem mapukaw na matibiyag na. Imbaga na ka di dayta, kabsat. Wen kamsat. Masapol akanayon tayo nga ikan iti oras tayo ti Apo. Tapno iti umay nanto. Wen umadanon ti oras tayo dito irabaw ti daga. Nakasagana tayo asumango ken kuana. Kuya, mayat magayam ti mapan ije kapilya. Wen, ngam ni kapitan. Apay ngay nga ta asaan nga umay. Awan ka no ti maalan na akwarta, uno malamot ijay. Hindi namat maitugot ti kwarta akanayon na apakakumikuman. Kung na jay imay, adi na ka maisalakan ti kwarta, uno sa nikwa. Ngam isumot ti kanayon apakakumikuman ni kapitan. Adda ngamin pagkwartaan na. Sayang kanu ti oras na numapanpay ijay kapilya. Ngam iti ipapan ko ijay kapilya. Adamit nalawlawagan iti panunot kaw. Adadag iti banag anaamuak tuyang. Uray siyak ba daw? May mayat metlat tagayam tinapakumbaba ngam tinatangay. Kaadwan na saan mapan iti pagkararagan. Kit natangsay, ken nakarek. Banag asaan nga umno.
Adayo kano iti apaw, tikas jay ataaw. Apay no umay kamot ije pagkararagan no aldaw ti panagkararag. Ay umayak no malpas jar aramidag. Dakkel akwarta ti maalak, ije no malpas. May salaeng met nga aldaw iti lasod ti makalawas. Ay, dayta may sangal daw kad. Adun ati maaramidan mi. Oh, Ay, sayangem ti may nga aldaw nga ipaay mo iti apo. ay, importante ti aramidan mi. Apay anala ka nga inalukoy ni Marituyang ni Badong na amapan iti balay pagkararagan. Ang sika, ay di kamot maalukoy. Adado ti basol ni pare badungem siyak. Na, Iso mapan na idawatan iti pamakawan. ay di ka man, inteng. Amangan no adupay ti basol mo ngam isao. Dakkel ti madlaw ko ang nagbaliwan ni Badungkaw. Manipod umay ijay simbaan. Ay, imbag man, Maray. Ni inteng kat pilusupulat ta. Pagyamanak mo, ta idiin nyawis ko ti ipapan mi ijay. Imay mo't maray. Ay, mayat dakkel ti maaramidan ti kanayon amapan ijay simbaan. Mamati ak di ta imbagam maray. Ni Badung kulaangan ati pangyarigak. Ay, umapalakkan ka, Maray. Imbag pa'y ni Badung mo. Tanalakalaeng anaalukoy mo. Day tamo ti pagyamanak maray. Tay di nawis kaw. Imayadagaws. Nadanon man ang tintay panagtatarip nung ngagdayaw kenagyaman iti amin aparabor nga inted ni Apo. Kabsat, damagag man. Anya nga iti mapasama, kadag iti tattao, adi na masango ti umay agyaman, ken agdayaw ken ni apaw. Aday baga ka pangarig, ket baban iti bagak, mabalin amasungbatan, tibukod mo asaludsod. Anya day ta pangarag, kabsat. Nusika, ket ama iti innem nga kakabsat. Kanayon mo ida nga ikan iti sagot. Adda kadakwada ti agsubli, ket agyaman. Ken ipakita na anaragsak iti insagot mo. Angem addamet anak mo adi pay agyaman, ken mangbisita ken ka. Anya ti mariknam. Maragsakan iti anak nga agyaman, ken mangbisita kanyak, kabsat. Ket jay anak adi sumarungkar ken agyaman. Malidayanak kabsat. Ang mga no inton adda pay isagot ko ket adaw ti ited ko iti nasingsing pay. San nga ta akas tamet ti aramidan ti Apo? Anya ka di ti pampanunutan ba daw? Kasla mariribukan ka mo. Pay nga ta ano maminsan. Dagitay paysaan ang makimismisa. Ket nasaliwan-wan ti biyagda. Ngem ti man nakimisa. No saan ka man anagasat itaabiyag, ijay ton may kaduabiyag. Dagiti na in materialan abanag, ket saan amay tugot, inton may kaduabiyag. Sa bagay unmit ki di tuyang. Dagiti kanu adayukin ni Apo ita, ket di dan tumakita ni Apo Diyos iti may kaduabiyag, ta saan da may karay. Sigurado sa balay ti makita da. Ti adayo kanu iti Diyos, sa balay ti nakaikaryanda. Di da pa'y mapanagyaman wano agdayaw kenkwana. Kasanungay ang makita da ni Apo Diyos. Aray, kaya't mo kaday ang makita ni Apo Diyos. Jak pay met kayat ti matay tapno makita pare. Ha? Saan ka di matay laang ti makakita ken kuana? Uray matay ka no ti tao, no adayo ken ni Apo Diyos. Di na ka no makita ti Diyos, parey. Aha. Apay natay ka, tapno amum dayta. Logic lang ako nada iti English, parey. Saan ka day? Ano matay ti tao? Kit agturong iti pagarian ni Apaw. Wenno iti pagarian ti demonyaw. Pagarian ni Apo wano pagarian ti demonyo? Isubay. Ay. No ijay impirnaw a pagarian ti demonyaw. Adda ka din ni Apo Diyos ijay? Tapno makitam? Ay tilay bagbagam. Ay makabut-butang mit. Ay jak kayat ti mapan iji impyerno.
Basan, di ka pa'y imay nakitartarip nung ijay simbaan. Ilaklak aman naktulatan, Kapitana. Ay, kasano no inton bigat kat kala at nga agibos ti lubong. Di ka pa'y nakasagana asumango ka ni Apo. Adayo pa'y matday tagibos ti lubong, Kapitana. Ay, di tay laam mumut dagiti pasamak. Adda dagiti nasalunat, ngem kala at mat ama aksidente, ma-stroke, wano kala at nga agsakit. Wunmat kit di Kapitana. Ngam, saan pa'y mat siguro ang mapasamak kanyak ti aksidente? Da sa anak matarumrumor? Ay, di tay maibaga dagiti pasamak, balasang ko. Ala, lakwan nak iti mantika, taagawid ako. Ay, apa yan, gay? Ako titinagtak dira asiminto. Ay, banag! Ayan mo! Ay, sus! Agsalamot ng tinagtak dira. Ay, agsanggirak. Iti didingtap no, Jack. Maulaw! Ay, inteng! Apay ngagsanggir ka iti dideng. Rumor ka! Ang mga numarbaday ta nagsanggiram. Nagsik sa tigingginad. Ay, apo Diyos. Kasan na kami. Isalakan na kami kuma. Jack pa'y kaya ti matay. Barbanti diding. Anday ko, napandagan ti saka. Diyos ko. Isalakan na kami kadi, apo Diyos. Tulungan na kami, apo. Nadagsan ti na ipandag iti sakam. Ay, nasaan ko amay kat? Mabit lang, tay nakagkid daw iti tulong. Nagsakit dungaw. Ingkan, makakuti, napandagan ti saka. Ala, aganos kabiit. Bareng adda maayabak di taasinag. Jesus, naimbag lakit din. Tasakak din napandagan. Nungay ti ulok. Nabuungan na. Naparparsan ti tulang ko. Agpipikilan ti marignak. Diyos ko, di mo ipalubos adakas ti mapasama kanya. Ay, aguray ka basay. Mga laki iti barita pang sawil ko iti siminto paray. Bagtawan ti napasamakan ka paray. Awan ka ti may timulong kanya ko na. Di ka nga rin agkukuti Tapos sawilag, ti siminto, babae ni ti barita paray. Wana, apo. Ay, aday ta, inteng. Ay, bagkaten na kan ni Pari Badong. Tayalis na ka. Ay na. Yaman pare. Nuawan ka. Kasano akon? Idi madamatiging ginad. Ijay lang anangag ko nga inawagam ti Diyos amang isalakan kan ka. Saan mo't nga ron adagiti kwartam ti inawagam amang isalakan kan ka. Damot bilag ayat ti kwarta amang tulong kanyak. Angam iso ti kanayon mo nga ipangpangruna. Di mo pa'y ikan ni Apo Diyos iti oras. Iso ang makimisa. Wano makitarip nung kakumamay. Uwandong mo. Di nakgaya matulungan ti kwarta. No dadidigra. Ni paila po Diyos ti numero 1 a pagkamangan. Pudno dayta, inteng. Ay, Kapitan! Pudno takunam. Ti Diyos ti pagkamangan no adda didigra saan kat ati kwarta. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni